Nadango William au chukui dombati tau nona sino ndu talitak na warong na Mbula FM na mbenduan sia. Nadango Berit au chukui na tau na sino talitak na warong na Mbula FM. Mbula re we omai kumbula tau warong na Mbula FM na betungan na sere. Mbula nadango polis menwalu au chukui na sino ton concert ndu talitak na warong na Mbula FM na mbenduan sia. Au ndu talitak tunga na Mbula FM na mbenduan na sia. Mbula FM number 2 NSR. Ni sambulu binaka se koyongo na bagaleleka ni nonda itukutuku beba kungeti beira tale sona mata ni tu o borrengi bani marama na prime minister merabeto rilinga tagabata na kena tokoni na tagadaka ni kena baluti na benudi ni bewa sawasa kena ngolibi brasibia ni ika gona itukutuku e bagande itaka kina be tambana ni bola itukutuku mai Morocco koto na nona bonui ningo endua na rai erna reda talanga na be mata ni tu ena kena be talno ataki na kai mbaleta na be sau ni ndraki tukuru bani marama ni bagana mata na nonda bonua ena kena sasanga tagitiko ena loma ni vida na bula mayongo mera loma bata e sona mata ni tu ena kena tokoni na sasanga ngo tiko ena ndona milioni bagadada na wili ni labo e dingoma na matambose ngaraba na bila kaki sena LTA mai beir na be kambani oka kina na raiva era usana ne uso bimbi mai na maliwa ni chiune kina September ni ambake ngo tukuno aptinko borasi na baka liste sedake ni LTA ni ndolaba ki ndono ndolo ndola ndona tani ke sibia na bimbi e torba ki bakalawa ena kena sangai me bagaleli taki na bimbi era usana tiko na be lore so sabanda berna LTA e rua na ibagarau ni bimbi e lami oka kina mai lautoka kandua tale tiko ena valni bola liu ni LTA tiko telangana misini bakaongo e vonu levu engandre bana loya o Iqbal Khan na matabele we levu mai lautoka endai ke rawani taro bimanda na rongodi ni belewai ni kudu rato mbete kitiko kina e diwa na tangane semati kina kisi nei vili kesa soko e bandindin taki ena madhau sauti ni rato dhalandina na lewe diwa ena dhale ni kudu beibaga sangai sasanga kudu karua e rau bandindin taki ena kiana ulambaleti na bakatulewa ni beli utaki e atuguna kina matabelewa yo kan ni baga rautaga na ibola membaleta na kiana mbulei na beika esa bandindin tigoti ka kerea ke rawa ni tu manda bagawawa na rongodi ni kisi ka lewe telangani nona kerekere ni keba kai mani tomananga na mata belewai na bakatulewa taki ni kisi ongo ia me tauri to manda bagawawa na itotongi waraki na madala ni kiana mbulei erto amboroya e angoi soko na rokete na ilala ongo ka kudubikoya na ndelana o malebu mai nandonga kinangito rawate ne dodobi ni best male team of the Rio Olympics na timi rugby ni nonda bonua ka ba edori mai Doha e Qatar ena mataga ni kua na kena songo e dingoma ena buku ni timi na dodobi ongo o Osea Kolinisau na kapitani ni timi dina ni dalata na tolu ne dodobi wagarutaki ena World Rugby Awards ia senge mateni ngauna me rawate kinobiti e ndua ne dodobi ena International Olympic Committee Awards Night. Mai da bekir na baleleka ni no ande tukutuku gana numa na Mbula FM ken Radio Fiji 1 na kena tukutuku ni mataka ni bogadeng binaka. Mbula binaka na lewe viti bona makade tabua au maramani tau malam-malam nandonga bakot sare sawe kau atau talita kama warung dari Radio Video 1 Ketau mai serua ketau dau baronga ena Radio Video 1 andau mai bikina bangana ya male Nimbula na dangoloa taratu au maramani levu au wakitikutik ngai da levu housing au ndo baronga na Radio Fiji 1 ndo mo ibiti na bonga ni beyane na Radio Fiji 1 ndo mo ibiti na bonga ni beyane